dan želim. Dobar dan. Vozniško pa prometno bi prosil. Izvolite. Hvala. Mladi gospodič, 200 metrov nazaj je znak 30 in radar je zabeležil, da ste močno prekoračili hitrost. Ja, vem, ampak se mudi, res. Mislim, da vam različ Slepič, po mojem grem direkt v operacijsko. Najbolje je, da počakate in da vam pokličemo reševalno vozilo. Ne, se ni nujno, da se mi res, boli me, pa ful mi je slabo. Zdaj sem sam pel, sem hit. Vam pokličem reševalno vozilo? Ne, ni treba, sej po mojem ni Slepič. Upam, da se zavedate, da s prehitro vožnjo ogrožate sebe in ostale udeležence v prometu. Ja, sej vem, sam se mi res ful mudi. Gospod Nejc, potrebna bo globa. Obljubim, da bom premislil, pa vozil po mitvah. Srečno vožnjo vam želim.